صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كابد الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض وغربها بل وبرها خصوصا أرواح خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى أرواح جماعة الزوجة والملائكة وإخوانه ثم إلى رحماتنا وأموات وأموات حاضر وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an babu qitalil jani wa qatlil murtadi. Ini lagi. Pas bab. Babu qitalil jani utawi ki gubab nerangaken ngelawan ing wong kang nyatoni. Wa qatlil murtadi lan nerangaken bab mateni wong kang murtad. Kabeh nerangake bagaimana carana utawa sikap kaulun panjenengan ketika berorang saya berbuat juga ke kaulun panjenengan baik saya berkaitan kelakuan apa nyatone utawa merampas hak-hak harta benda. An Abdullah bin Umar saking Sayyidina Abdullah bin Umar qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Umar qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rupane dawu man sing sapane wong kutila kang lamun den pateni sapa siman man sing sapane wong kutila kang lamun den pateni sapa siman duna malihi krono belani arto iman hartane iman man sing sapane wong kutila kang lamun den pateni sapa siman duna malihi krono belani arto iman membela harta benda karena mau dirampas fahuwa mongko utawi siman man kutil iku syahidun wong kang mati syahid yakni syahid akhirat. Man sing sapane wong kutila kang lamun den pateni sapa siman duna malihi krana belane artoe siman bahwa mongko utawi man iku syahidun wong kang mati syahid ai syahidul akhirah. Rawahu nyeritakan yang hadits sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa sahahalan muhakan ing hadits sapa Imam Tirmidzi ing hadits dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam serana orang se terbunuh EPATN orang sekali mematen adalah sebabaki aja ke dunia seerampasa orang EPATN diperampok sampai mati aja ke dunia membela harga diri dan membela napa dunia bahwa syahid maka orang semate karena membela daripada hartanah anikah hukuman mati syahid. Nah, hadis nikah pertama dalil ala jawazil muqatalah liman qasada akhdha mali ghairihi bi ghairi haqq.
Hadis nikah nerangake oleh alaben dengan cara membunuh jawasil muqatalah oleh kang kui orang se keadaan terancam harta bendana. Napa sih oleh al-muqatalah membela dengan cara membunuh liman qasada akhdama li ghairihi, membunuh seseorang yang mempunyai sengaja mengambil harta bendanya bighairi hak, dengan tanpa hak. Bahkan qalilan kana al-malu au kathiran, baik dunia serampas gelek sekone atau banyak, tapi mengambil dengan cara zalim, maka kena melawan deka orang sing nikah kelawan cara muqatalah. Aneka qaulul jamahir, aneka pendapat daripada jumhur ulama. Adapun pendapat Imam Maliki, ba'dul Malikiyah, la yajuzul qitalu ala akhdil qalil minal mal. Pendapat Imam Maliki, sebagian dari orang-orang senoro Imam Maliki berpendapat tak oleh mateen orang sing ngalak dunyana cuma mau urusan harta benda sesekone. Mau sekone tak oleh. Adapun jamaahir jumhur qalilan kana au kathiran, sekone atau banyak kena dipate mun beda orang ngerampas. Menurut pendapat Malikiyah, ba'dul Malikiyah, mon sekone oleh mate, hanya sebatas membela diri. Alabe. Ana sebab lidat fa'il munkar, karena mon sekone menolak daripada kemungkaran. Maka mon bareng sekone daripada harta benda adalah sekala cuma nilai kecil, hitungan tak sampai mencapai jumlah besar, mungkin hanya ratusan ribu atau puluhan ribu, untuk menolak kemungkaran maka tak oleh mateen orang sing ngerampas mun jumlah sekone. Lidah fa'il munkar wa lidah fa'il dharar. Ane enggak itu berkhilaf di antara ulama ba'dul Malikiyah bahwa orang mengalak harta benda menilai cuma sekone maka tak oleh mati, hanya sebatas oleh alapun. Pendapat Imam Ibn Mundir menurut dari keterangan Imam Syafi'i, wahaka Ibn Mundir an Syafi'i radhiyallahu anhu anna man urida maluhu aw nafsuhu aw harimuhu wa lam yumkinhu daf'u illa bil qadar falahu dhalik. Jadi Imam Syafi'i seran orang sedunya negela erampas sabi orang lain, aw nafsuhu otabe aben serampas ka, aw harimuhu otabe keluargana, anak dinenna perkosa, walam yumkin hudaf'u illa bil qatl, tak mampu menolak kejadian nikah kecuali dengan cara membunuh. Hebatkan, mau hebatkan dia, mau tahu tembak misalnya. Tak mungkin orang itu banyak, pelaku banyak, kalau tembak tak bisa. Fala budali, maka wajib melakukan seperti hal nikahnya ini dengan cara qatl. Walaisa alaihi gawat wala diyat wala kafarah. Ben orang itu korban tak wajib edisos, tak wajib mengajar cinta, tak wajib mengajar kafarah atau bisa. Mun pancet ada cara lain untuk menolak ad-darar, yang ini apa, menolak kejahatan bila si Arab dunia naya rampasan, aben nyawa terancam, otak keluarga bini yang terancam, baik anak bini otak bini walam yumkin hudaf'u ila bil qatl falahu dzalik. Tak mungkin untuk menolak ke perkara nikah, masalah nikah kecuali kita bercara membunuh, maka harus dibunuh. Itu pada Imam Syafi'i, seherwet ini Imam Ibn Mundir. Tak wajib mengajar kafarah, tak wajib mengajar
tak wajib kisos, tak wajib dia, tak wajib majaz apa? Kafarah. Pendapat nikah, pendapat Imam Ibn Mundir, wa yu'ayyadu ma qalahu Ibn Mundir, wa yu'ayyidu ma qalahu Ibn Mundir an ahli ilmi. Adapun pendapat Imam Ibn Mundir diperkuat dari sebagian ahli ilmi, ma akhrajahu Muslim, riwayat lagi dengan Imam Muslim min hadits Abi Hurairah, dari hadits sahabat Abi Hurairah kelaban lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aita in jaa'a rajulun yuridu akhdha mali qala fala ta'tihi. Dalam pendapat ajunan ya Rasulullah, kon ada orang laki lain yuridu akhdha mali, sekali mah orang gelap perkara ngalah dunia kula. Katanya ke kanjeng Nabi, qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fala tu'tihi, coba bagi. Nah, pertahanan kitunya naban dawuh kanjeng Nabi. Fala tu'tihi, coba bagi. Qala araita in qatalani, lamun mati kula ya Rasulullah. Dunia kula era mempokat, era membasah, kula mempertahankan tapi kula terancam. Pantai oleh nikah. Qala qatilhu, pakai diri. Membaca keadaan terancam, tak mampu mempertahankan terus terancam pantai, qatilhu pakai. Qala araita in qatalani. Kalipun pada mohon kula se terbunuh, kula mati kada. Seandainya kula kena sebut kada di perampok kula, qala fa anta syahid, maka bel maka syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, katipun mana mon kula berhasil matain orang perampok kula. Mon kula sesete, yang korban ni sesete berarti sesete ni kana pemati syahid. Katanya pun dari sahabat dia, ara'aita in qataltuhu, katipun mana mon kula berhasil membunuh si pelaku ni ya Rasulullah, qala fa huwa finnar. Kanjeng Nabi, berarti pelakunya dalam neraka. Jadi walaupun saya matiin perampok gelap, namun berhasil matiin mana, tak wajib kisos, tak wajib menjadi. Seandainya korban sampai terbunuh oleh pelaku perampok, maka korban mereka mati syahid. Seandainya si korban mampu mekalah dekat pelaku, yakni si perampok sampai mati, maka perampokan itu final neraka. Nah, pendapat Imam Ibn Mundir mereka yang perkuat dalam hadis saya tadi ini Imam Bukhari, Imam Muslim, saya hadis jelas ekonomi dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, tadi kalau menakon pada orang datang ke compok ngerampokah dunia bulan, pada tuh coba gitu. Katipun pernah mengancam mati nak kula, qatilhu pade. Katipun pernah kula terbunuh, kula syahid, mati syahid berarti. Katipun pernah kula mampu mati, kula berhasil mati si perampok kula, bahwa final. Berarti si pelaku kula dalam neraka. Nah, dari pendapat ini ke lebih kuat. Pendapat Imam Ibn Mundir ini ke lebih kuat. Saya sependapat dengan Imam Syafi'i. Dan tidak ramah kening ngelaban de perampok atau bedak maling, sekali memaling atau perampok gelap mengancam ngalah dunia. Dia apa cara? Apapun, mau disamate pada kada, mau disetak mate, artinya sekedar ancaman, tak sampai apa ni kah gena kesetaan aku senjata mata, tak sampai katakan aku colore, katakan aku bedu. Tapi mau jambah jumhurul ulama kan nanya pate oleh dia.
Kok masuk ke bangunan sampean tuli beri lah. Tapi ngaji ke siapa? Ngaji apa aja dah sebenarnya. Keras baca ngaji di nada. Peraya balapal keras lu di nada peraya. Balapal rumah keras peraya. Jadi keren. Jadi ada kesempatan yang mana peraya. Tahu saya cuma berapa dunia na sekone punya norok jumhur ulama adalah sekone HP otak arloji masih laki. Akhir sampai dalam bunyi orang enggak tak tahu sakit mode. Aku berlian mongko. Tamatan aku inten padahal kalau ten entenan kok. Tuh di pejebat kok. Ini dan itu tanya-tanya. Mau ditanya Aki. Apa betul? Injak tinggal hewan pukul kamu tak niatnya ada kesengajaan. Mulai tak sengaja kan tak yoko tak sengaja kan? Semerkosa tak sengaja. Sebenarnya semoga gede. Oh tak tahu sih aku lepu. Oh, itu sih tidak teman. Kok orang nenang kok. Jangan kau tak apa. Oh, ini sendiri sih. Gede bener. Kan ada video Pak, saya tanya gini. Bener rumah, pokoknya kes kok ini nenang bener. Kan, ini perkosa kayak gini bener. Jaga dia Pak Moro lebu dari dapur sama mama lebu. Pak Moro langsung ngalah anak kota mengancam jaga keluarga ibu tuh diberi. Tidak. Misal keras benar kok. Cek ngaji nama takwa. Ambu bela. Nah, jadi nikah benar baca bahkan orang matamu ini kan beda cara. Matamu ini beda cara. Beda adat. Sampai matamu itu campur orang. Sampai tojuk ini kan bisa cek tojuk ini lurusan lebeng tengah. Anak kata kok keluarga bini tempat anak kelampian. Jadi sekira amumpur dari labung tengah, labung ini udah dari jauh berarti sampai nanti berlaut atau batu ke timur atau batu ke barat celurus labung tengah. Mohon berada tamu yang terus nyentuhin dari lubang kunci, jangan yang nabi halal makan orang jengong teh. Arab berarti dia lah rentah genah. Assalamualaikum dong panginceng dari lubang dari apa kunci ngalaki lente sotu di dalam halal ini dalam mereka tadi keras kok nggak usah sini kok aku ganggu udah keluarga orang nggak cinta rumah tangga orang nggak tunya orang akhir kisah nikah mana ada hukuman saya nikah ada saya kerasa nikah. Nah, sesamping abang halal di nomor hati, paham ini? Halal boleh malah di nomor tanah si osom. Pakai ngaleng seren segelan. Ngaku yang keseneng segelan, doko pun punya segelan di betong bumi. Kalau yang sebeli, tanah sebeli yang seren. Iya ya tas sebeli. Doko mana? Coba betong bumi. Udah bawa ini setengah kelan nih jadi sampai. Ini ada bawa aja tembus betong bumi. Bahaya orang ahlu malil ghair dzulmin mengambil harta orang dengan cara bolim ini gak bahaya. Nah, mereka hukuman kakui orang sek, napanya mana andi saja ngalat punya orang. Menjumhur ulama sakone atau banyak kena kepala. Pahami? Adapun pendapat Imam Malik, Ba'dul Malikiyah setengah dari pendapat Imam Malikiyah, orang yang sinara madhab Imam Malik, mun sakone la yajuzul qital ala akhdil dalil minal mal. Mun sakone tekan yang Arab dia daf'il munkar wa dharar. Supaya tak semakin takut keluar dengan tak terima, lu karo akeh bae karo takut dia. Imam Qurtubi, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Mutir sepakat.
Bila tak ada cara lain kecuali kelakuan cara membunuh, sedangkan abang ampun terancam, falahu dzalik. Mula bila naik berkuasa amalan, bungkon ampun lah kuasa yang diperampok. Ada cara boleh kecuali abang kelakuan cara betul, falahu dzalik, wajib hukum. Laisa alaihi gawat wala diyat wala kafarah. Benurin saya membunuh gila tak wajib kisos, tak wajib menjadi cipta berkafarah tak pusat. Nah, pendapat ini kayak berkuat kelabar terbun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Kanjeng Nabi tanya sahabat katanya araita inja ar-rajulu yuridu akhdha mali faqala la tu'tihi jabaki mun bedoreng ala mun nyi tadakuna ya Rasulullah qala in qatalani qala batilu pada kada mun kula berhasil mati mun kula terbunuh ya Rasulullah berarti mati syahid. Mun kula saya mati, berarti saya pelaku gula, perampok gula, final dan neraka berarti. Ini kan cocok gula benda apa saja. Los, berarti tamu doman ya. Nah, terus itu semua. Paham ini? Jadi sebiak hidup sampai di ibu. Mulai makin konsep. Sampai ia tersekasor. Beri sampai yang tersenang beri tak kau sejabat-jabat orang jahat kayaknya mana bercepat beri setepak kaki lama tem bila kaki saya tepat berarti kaki syahid kaki tepak kau ini berarti mati orang tak kena neraka juga dengan ada itu enom dari kita misal tidak mungkin dan mungkin mati dan kasar di sana dia. Nah, mau sampai mati orang, atau menghiri dari orang tanpa sabab, raja itu bisa menikah. Alhamdulillah, karena Kanjeng Nabi paling cinta ke umat. Andai kata beliau, duri saya nyocok dan umat makin nikah, Kanjeng Nabi pun ngerasa sakit, saking cinta dengan Kanjeng Nabi ke umat. Saya coba-coba lanya nggak ada umat Kanjeng Nabi karena itu sangat bahkan mata kerja beriba mata keda mata kerja artinya orang Islam nikah masompak mata keda nikah tu sana lebih raja dari merbuka bah saking dari raja akan gudega di orang apa boleh sampai ngalah harta ngerampas ngerampok alhamdulillah jadi orang-orang lain kan alhamdulillah terpada selamat kami وعن عمران بن حسين والله أعلم بالصواب. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر والأنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما تقضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحل يا علماء نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا
كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من سكت وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح القرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد رب العالمين إلى حضرة حبيبنا الشفيع رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم من درجة الأولياء والشهداء الصالحين ما كان وحدث أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بل وبرها سوزن المهاجر رحمة بن عيسى وسيدنا خلع عباس والمدين وبن جميع سادات الآدب علوي فخر الوجود شيخ بكر بن سالم وكعب بن سالم والرباني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشادي والإمام النووي ومسجد وزمزم المنبري قطب الأنفاس أحمد الرباع بن عبد الرحمن العطاس وشاعر بن عبد البارس قطب مشرف البلاد الحبيب عبد الله بن علي حداد والحبيب أحمد بن الهبشي قطب المال الحبيب علي الهبشي وأصول مبرم والفقيه مقدم ثاني عبد الرحمن سكا أولاد المهبر وإخوانه ثم إلى الحبيب العلامة عبد الرحمن بن علي بن عباس المالك والحبيب بن قدم أحمد جدة والحبيب أبو بكر الكرسي وأصوله مغفر ثم الحبيب عبد الله الحداد بن والحبيب جعفر بن شيخان السدة والحبيب عبد القادر والحبيب علوي بن سنة والحبيب صالح بن حميد والحبيب محمد الهداد بن والحبيب محمد الرضا والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب مهدي والحبيب حسن وابن سلمى الشاطري والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه والحبيب ثم إلى روحي هاجي جاسم بن رسالة وزوجته وزوجها الشبرافي وزوجته وأصولهم وفرعهما ثم إلى روحي جد عبد الله وزوجته أجد وزوجته الولد أحمد خالد عبد الله وإخوانه خصوصا على المرحوم كي فوزي كنيكورو وأصولي وفرعي ثم إلى أمواتنا وأموات موات الحاضر وأموات المسلمين أجمعين أن الله يشعر الرحمة والمغفرة واسم الجنة يختم لنا بالحسنى في خير وبالمعافي وأن الله يعلي درجات في الجنة ويعين علينا ببركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين صلى الله